tuna Real Madrid kai thoi mek tu Italian manager ro pui Carlo Ancelotti an AC Milan akai thoi lai khan player tha anei tam tak zinga Ronaldo po hi atelve ani kha khati lai khan tum khat chu Brazilian forward hi Ancelotti khan keji za angmai ini to alom mole irit ma deu to ani atia Ronaldo hian chang le tin ani tlan tur emo gol khung tur emo in min du em atia Ancelotti hian gol mo te reng mai ti in a chang vele Ronaldo chuan ani chuan min lo en reng ro ka that na tak chu ka mu ti rang che ti in a chang ta a chuti anin biak zo chuan Ronaldo hi kalmai atuma ma se Ancelotti hian thil dang la zo belin Ronaldo hena chuan ani defender tu tenge kan ma chon don isia em ti in a zota Ronaldo hian Shelo tu tenge ka ma chon don ka Shelova ma se chung defender ho chuan ke hi min hrethung ani ati dai mai heti anin biak zo nu loka mechan khela Ronaldo hian hun tampo khelmola amang man lo Ancelotti hian soyin minute li empo khelmola atlan kwal man lo Ronaldo khan gol ni akhung man der ati Ronaldo khachu gol ma khan du thu sam player ani tata atlu der ve du ngai lo te kha a mu nom big na pakhat atlinga a finishing thalutuk le khoi muna po eng huna po khelmola chi ai ngai mi lo tal buai ngai mi lawa a om thin kha a in rin tok zia tilang tu zinga mi po ani ome an manager Ancelotti an a hriat aya chiangin ani na kha a in hre chianga mani in hriat chian na hian kan thei chin le thei lo chin hi min hriat fia tir thin ti po alang chiang hle ome